Bismillahirrahmanirrahim. Musidɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray mi salmini on nokku kala ka wonɗon e sa'i o mo wonɗon e none wono wonirɗon. Haray miɗo lando siɗon e jaam onon e ɓe gureji mo. Haray hande miɗo suɓani en ɗo gimɗol wi'etengol paykun e wula. Bani adama ko lo'uɗum gurnan aduna ko balɗe tati, ko hanki e hande e jango. Wonde haray neɗɗanke hino maapi ko honno jango tawortamo, wonde haray mo maapi ko honno hande feƴƴirta, wonde hara himo maapi ma himo suni e hanki feƴƴuɗo e welo mum ko honno artirta, ma e sonja mum ko honɗum miijo makko yahanta e ɗum. Nde wonno noon kadi neɗɗo on so o humidirama e tagu yaasi ngun, haray ɗum ɗo no wawi fengagol ka wonki makko ko ɗum wonde haray ɗen hatojini e weddagol miijito ɗen ko honno hanki feƴƴiri, ma ɗe wawi wi'ude ko honno payku yagal feƴƴiri. Haray noon yuɓɓugol gimɗi hina e jikku an hina mi feraɗo e mum, ko ɗum haray miɗo yaafino eɓe ɗum ɗo wonata mecce mum. Ko wana noon kadi miɗo toro yaafuye e bange ɓen feraɓe e pular. Haray ko minnata on, miɗo faala on jantanade yoga himmuɗi ɗin wakkiɗɗi mi wallifi. Haray ko paykun e wula. Ko ayyo Fuuta Jallo mi miijitoto fima tum mi wulla, mi anditay fima tum mi welto, mi nanay tun jantore ma mi wewla. Ko ayyo Fuuta Jallo ko e ndeygu ma mi yiiri aduna, ko ndiyam ma mi toɓɓira, ko e leydi ma wuddu an ira, ko mbullaydi ma mi atti seɗugol, ko e canɗi ma mi fubbi, ko e burure ma mi teeni kara. Ma mama an ayni, ko e hoore ma pati am ɓiri nagge mum, ko kama mi notorta, ko an mi andira, ko an mi innuri. Ko ayyo Fuuta Jallo sa ittamay an mi wontay ɓandu ndu ala wonki, mo yehi ha teppe lanni o artay Fuuta. Min ko Fuuta notoraymi, min ko Fuuta jeyami. Ko ayyo Fuuta Jallo wuru barkayo Fuuta an, wuru barkayo leydi an, wuru barkayo wonki an. Alpha Amadou Ɓuriya Jallo. Mi yetti.